Alla agus fáilte gotí an droichead nó an tróna seo Páirc Cedral ní bhfuil Connlaodh in seo an Páirc nó seo tá réití amach go hálainn agus an trónúna go hálainn agóid Cluiche Leathcheannais faoi fiche idir chun An Mhí agus ned an Peile Cill Dara in seo Gúige Laighean. Cluiche Leathcheannais Gúige Laighean. Tá an dáireann na muir Páircin sin ar fáil faoi réad agus siad ringá siad chun Páircin tróna seo. Tás me le Cill Dara sa gúil op siúd tá Charlie Carroll. In lína lán chúl Cín McGevitt caigansaí dó, Iam Kelly an lán chólaí agus Sinan Callagher caigansaí ifid i gcead. Na leacholaithe Callum Keaveney ifid i cúig, Lár Bíl, Finn Dowling agus Ben Ryan caigansaí ifid i seacht an tróna seo go Cill Dara. Lár na Páirce Evan Boyle agus an dhéanach le siúd Rory Lawler caigansaí ifid i ní. Na leathsaí Cill Dara an tróna seo Daniel Corbett caigansaí ifid i dé. sé Colmór na táid dahat slát agus Jimmy Lyons a caigansaí ifid i dó agus lína lánthosach Cill Dara an tróna seo Hugh Martin caiid trídéag, Jón Causer caigansaí ifid i ceardéag agus Ronan Kelly i chdiachtaíns an lína sin san lína lán tosach agus sin banistú na Neil Cronin agus an dhéanach leis mar annaí tá Imit O'Keefe, Hugh Lynch agus Paddy Byrne. Maidide le chun An Mhí. Sa gúil op siúd tróna seo tá Finn Moore. An lína lán chúl caigansaí ifid i dó Cillian Yard, Sam Jordan an lán chólaí agus Shane Callaghan caigansaí ifid i gcead. Na leacholaí an tróna seo Cormac Smith a caiid cúig, sé Colin Scanlon atá is Lár Bíl sa lína leachol agus Kyle O'Brien i chdiachtaín sa lína sin caigansaí ifid i seacht. Lár na Páirce atá Michael McIver agus an dhéanach leis tá Paul Hennessy i caigansaí ifid i ní. Na leachhosaí atá ag chun An Mhí an tróna seo Owen McCrudden caigansaí ifid i dé, John Harkin atá an dahat slát agus sé Stephen Cahill i chdiachtaín sa lína sin caigansaí ifid i dó. An lína lán thosach an sin Ben Cartery caiid trídéag, Cian Collins a caigansaí ifid i ceardéag agus Cormac O'Donoghue i chdiachtaíns an lína sin caigansaí ifid i cúdéag. Agus sin banistúir a take siúd na Cathal Brick agus in dhéanach leis tá Shane Barrett agus Neil Flynn mar Ronarí. Dálan scéal sas Carlach an réitiúd agus sinné James Foley agus má Harlíonn tad go James, well an fearrata an le heachtasteach an náid fearras Carlach sinné David Hickey agus sin mar atá an tróna seo. Ní léon airthú ar a dáire nó fógréimhé nó mátá ní sé insíún aréanas agus feicimlinn é mar hos an clufa éile. Cé go méidir go meach airthú a chun An Mhí, bhí sé do cíimú beidir Liam Jennings a thuirt isteach sa bhfuil nach dhéicim bhfuil se sin dínta go fóliaach aréanas a feice a mudlín. Tá man rééis do hilum a ggóil ó an na bhíon mar bhfuil tadal le tarlúin seo. Sló be go leor tá sa seasta nach tron tróna go hálainn ar fad agus ábhdí sin tá siad a mú faoingníon ar a tíb seo gon fád. Agus an fád cin beanú go hálainn ar fad agus is dóilm go mé núméid ciúna sin in seo si a fógart amach ó lá na huiide go méidir gomach núméid ciúna sin. Nus tá í rion cinál inarsúla ar fe chuide go nach réanús ní si bail a dalan na tad mar ré fós, so be began deachreacht beidir a dhéana amach chu atálú tíomh nó lá bhí hún ach ben chudéile ceach leor is stóilm. Réanús núméid ciúna. Sinné agus inis ó an na bhíon.
Today, over the Vian Hartanish, agus Gargame Tusa Cluiche and Cluiche, Leathcheannais, Line, Fee, on Tranuna Gohalin, Irian Scala, Irian in our Sula, Tranuna Shelf, Pishi, Nedenas, Achaficamis, Cedral. Neater Agulin on Herbe, Martha, well, Viguion, Tranuna Matashians, Trust in the Páirc, it she shade the Sonny Cacu Chester, on Nimmers Herbe, Achaficamiliano, Cedral, Gleam. With Eddie, Tá an vertimal lá Páirc, Tá réitú de héin ré lá na Páirc, agus Fátharta lá na Páirc na Daniel Corbett go Cill Dara, agus Ion Peile Leathcheannais, Ciarán, réitú, díochuid Leathcheannais tús go leis a Cluiche agus feicimid céifas an chéad díochuid Cill Dara tá le fáil chin sin, agus get san taistil le hop sé de gimmertin sé de cusint cúlúáile má hagin tú leat me agus Céadaoin Jonsi agus Evan Peile. Tras na Páirc, gotí tíomh hall na Páirc tá Evan Peile ghil. Chosintinis ag chun An Mhí agus chulagan ag réitsead a siart a Cluiche agus seo chugann Cill Dara Laighean Jonsi an díochuid ag Connlaodh steach sa spás a chuirn sé in Cáinsin tá deastí cíbhní, seans beidir ag cíbhní má thugann sé ach tugann sé an pasal lá do bhuaí amach head a tíomh hall, mach ar a tíomhlíne agus a chéad tíomhlíne in seo go chun An Mhí. An cholaí, Sam Jordan Hócasí. Tá sí fácií agus inis sé Colin Scanlon Hócasí, cuirtú duna cína pasal thuirt. Sgurinn sé fadaí agan tíomhlíne de tíomh céannach tá sí fáte leis in seo ag Cill Dara, sé a taistil le hop, cín me gevet na díomhhuid aige. Siar a hain sé siúd. Tras na nish agus Daniel Corbett, tras na písa begailin seo go dtí lántasach Ion Causer a taistil leis isteach. Fóstín le chumarí na nacum, na réon le nacú siad an scór a seo, a ní chuid muid an dahat slapta nish a ríiste Connlaodh, Iofar sé ráisi. Dír bhfuil amach, casan sé isteach, tíiste a chéad a córing, beidir go chance a scóring, tríal sé, ní riala. Dír chuid ag go fóil, trastan is an lántasach Causer, galchan cín, tríal seisianí. Steach sa spás a chuid teag go glóití chance a scór, builte go hár, agus builte go crín, agus an scór fáitin sin Jimmy Lyons, ach mar An Mhí agus Jimmy, tá sé hééis teanan na uscaide a hairint is tóilm, agus díta sé go bhfuil chud imar a dínta an trónúna seo, an chéad chiice fuise ar an díorchuid, ar an dreastan, bhfuilí Cill Dara ach cheapain. I breanhfuid agus a chuoineacha sé síos a go bhfuil chud imar a dínta an trónúna seo an fearbocht. Pointe bháin, ag Cill Dara, pointe an bháin, déibh siad go mar freisin ach cóileadh sin is gáil ar a fuirí, Jimmy Lynch, cheart am marrá, ní Jimmy Lyons, Jimmy Lynch. Agus cóileadh sin gáil Jimmy, beidir go me te ceart go leor le chun déibh. Cóileadh sin gáil le gúna i réanas agus tá gúlbáide tá chun An Mhí, fannach, go dócha sé go mátá Jimmy ina hí i réanas, sin cuara má. Jimmy Lynch in the hí feicimid másín sé sodaireacht nuairúch me sé an animacht. Tá step le fósan, tá sé gal leannach de raid. So in chéad síce amach an chlufa mar sin ag cúlbáide chun An Mhí sin fin mú. Bhuiinn fin cuiltíreach amach go láir na Páirc. Fyrir gaiiríonn sin bistí nuas fáte ag Michael McKeever agus builteisteach ag sa spásan sin, ceann bagáil isteach sa spás chun An Mhí tíochtanis. An díorchuid ag an lántasach cín Commons, pass trastan na Páirc. Leacholaí láir Colin Scanlon leis bell. Gedínas Colin, tá sé sáinní fi láir an pass do Cluiche in sin aige, agus seo chugann chun An Mhí Laighean Jonsi, tá seansa scór beidir an Jacob, builte go hard, isteach an Joe Hall agus cúlín fáte ag bin Corkery agus tána fórne ar eis chum an cholín bháin na tíomh. So cic amach ar a tíhfuil inis ag Charlie Carroll. Agus í tócaí anscopaí go tócaí go maige chun freisin agus chumradí sin in galahar fáitige an díorchuid builte trastan seo inis go dtí cín McKevitt leis a dáirna. Taistil inis go dtí Daniel Corbett. Díorchuid ag ní sé annachil níos fuide ná sin tá Stephen Cahill sa málacha. Siar a hain siad.
Nún go dtí Rory Lawler. Lawler is teach sa spásanis. Agus seachagin Cill Dara goilin in ansaí I ríist. An spéidir go bistí sin ach tá tinsaí sin gear amach ag na cúlaithe agus seachagin amach le Cilín Lear. Chun in Mhí, luas chun in Mhí agus siad wel soos 'n fáilcinis Cilín Lear pasta go glóte ag in sin want siad a sin seoí leis ríis go dtí Lear al chun cín bil fáildínta ní generator ú can an chuntarteach ú Tá réitúd stoilm go ceach goach tí siran seo ú bhín tágl Charlie Carrot nach duime an líorthid go chosantóra an lán choúlaí stoilm Liam Kelly agus spag nach isteach glansan go chóisiach. Ní kick siran is sé chun in Mhí agus tá kick sir seo díadach al beidir go kick cear cúgitáil sta go befrisin agus sé kick cear cúgitáil go chun in Mhí. An fear a dat slaat hoogjes an kick cear cúg agus sinna John Harkin. John Harkin. Bhfuiltigh John gas sí sin ceart bhfuiln sin tíhfuil mó gon na cóilí a bhfuil sin cóilí a chuisií le tíomh mó agus é fóraí tá athú dínta ag Cill Dara stoilm William Kinney tucíisteach stoilm go bheith Jimmy Lynch a imi. Hí amach tócaí cín na cevet leis a bell siar go dtíon lán chúlaí ríist fear le Páirc Rory Lawler. Cill Dara al trastan na páircinis. Déir an dhearthúidir tuganna go duine tá sí ag Callum Keaveney títíhaid fá sé leisí. Gní an ádaigh tá sí ar go leor duine réiteúir go seach go Cill Daranis a bhfuil Eddie Nelson. I fáitin seo ag Sinan Gallagher. Dhearthúir tucaí ag siúd go Young Crouser. Tucaí amach íhain a tú tíir go Sinan Gallagher. Paspa goile agus íonis ag Cian McKevitt. Ríist go dtí fear a dat slaat agus sinna Moran, Colin Moran. Go dtí Callum Keaveney. Tá sin na bhfuil, go dtíon sin leis I gáinse. Go dtíon séad isteach beidir go sin sa scór. Dumí a níomhid cáiltin sin ag na tosaí agus seach go dtí le chun in Mhí bhuiir bháin eile agus John Harkin bhí hir a meas na gólaí hin sin na níorthúid Jacob. Go dtíon sin sa gáinse. Pas isteach sa spás ach Droichead agus Cian McKevitt in sin héis an níorthúid áileach. Níon sé bhá mar tá kick sir stoilm a bhfuil go chun in Mhí. Tí mo go lína cear ar 5 méadar agus ríist an fear a dat slaat sinna John Harkin a hócas I cáinse. John ad amach le beidir scór a áil. Agus sé ceann líisiil isteach sa spásin sin fesal go maith gus a go dtí fear fuair a puinte sinna bin carthaí tá sé bainte go bhinn níorthúid fan na talóna porque sósan sin ag Paul Hennessy a fáildínta Paul Hennessy ag déanamh réiteúid agus kick sir tá go chun in Mhí agus tá níorthúid nach tu go níorthúid ar ais tá níorthúid tucaíisteach go dtí anad níos fearr díadach amach a raibh na bostaí agus seans ag chundé na Mhí a bhfuil chun cínis. Go sé an ciníana go dog sé tímo go cheircail go leithcheircail mórí nó go sé isteachtí snáidir réiteúir leis. Tá sé gáil tríal tímo le hín dá faointe stoilm. Sé go ddíireach tá sé gáil íana agus a fear thógtas sin John Harkin. Marrán I léon bhuian an an áíide. Go híonna sé difriochtó seach go John Harkin a gáil tríal níl éon dat nach mé kicksá fada. Nimmen stoppi nu mé dína bháine le mar tá an réiteúir a caint leis an muíor tí hall. Rudig í feici ag siúd. Sé glucha rinne cínt. Níl. Tá chola hór ceart agus seach agin John Harkin. Sé an brat. Dá faointe ardú fe cimid na sé gic seo. Sé tugad lám go máilethe tíocht le íhla. Bhfuilte tá sí bailí cám stoilm bhfuil ú sí an ná tá sí an bhfuil
Tá sí an, áfinte chun den Mhí agus sin head drastan so fang sin gúil chun den Mhí rí finte Cill Dara an finte bháin níú me goile anas I bheith caite san géad de agus tá si ceach bute chun den Mhí ríist agus seocha gan Harcin isteach sa spás beidir gúil seansa sté chulta seansa cólín cínte agus cólín is tíún sin ag feardaíomh colm ceile chuma có donachú ach si ceach rinne an bhís go tám sin ag Cill Dara agus fágan sin gúil chun den Mhí trí cholín an cín. Charlie Carroll, súla go dtíon níos sála sé gáinse, agus dínta níos sára aige, pas go dtí Cín McGevitt, trasna chun is Cín McGevitty, fan sé eisi. Tastal nún ar a tíhile go fáilcinis, pas trastal na Páirc. Hí bh Céadaoin agus seocha gan Cill Dara bhfuil ar an Ilsaí. Bhfuil a gona go duine sin an Gallagher leis an níorthóid. Níorthóid an sin aige agus na tosaí chuirtú Past an past go isteach an sin beidir seansa scór bhfuilte go háda an bhartééis dheachta steach úlaí cá sin an draslan táisií an draslan na cólín an sin fáite leis ag Cill Dara agus an lean fear a tháinig isteach in áit Jimmy Lynch sinna Liam Kinney a fuid an British. Fin mór leis ag ceamach go chun den Mhí. Ceithre dó cuairteoirí an cín. Ceamach go láir na Páirc, féidir gaiirí gáil san éirí Michael McIver an sin agus an pastaí agus tá teann is go tarne siúda héanaach tá sé ceach go leor. Seo go inis fear fuid a dámhaointe, John Harcin. Harcin a himmarta isteach sa spás, sin chun den Mhí tíocht ina sé ríist, bhfuilte hallgtí Cormac Smith, in eis go dtí Harcin. Teach sa spás go dtí be Keane Commons tá ina bell. Is dum lá na Páirc ina sé ríist, agus sé traslan seo agus tegann siad go dtí Michael McIver. Agus nó gíomhar beidir de daoine, ní chuir de réanús agus sí cíine sé go dtí Kyle O'Brien. Kyle O'Brien pass, trasna go dtí Ben Commons, lántasach tá lá na Páirc. Commons seach na chuléon na Beo á bharcoid is a gúine, Hugh Martin, mac ríist dain siad. Isteach sa spásin sin, cé dhéanfas a ceann seo iste, beidir gúil sin sa cholín, ceann mór mílte chár, trastal cól, ceann anna chuntarteach a méle chóir, cól! Cól, agus chuir sí déadach isteach sa gól is dóilm, ní hanga éanana le, agus isteach sa gól, cól a chun den Mhí, agus inis tá siatsan go tí hína ceithre an náide dóchan cín, samar a sú leis núna ram, is dóilm go cic ard bhfuil be Cormac ó Donachú bhfuil isteachí, agus chríochta sí tíireach a gáine na hangaí. Tá irí an na súla, an cúlbáire Cill Dara. Tá sí ceamach bhfuilte, agus seocha gan ríist le Cill Dara. Tá galir in Ilsaí, ach chun den Mhí, gáildíon tá ní a generator. Leanan siad ar banis. Agus inis tá an níorthóid buite leis an seo go dtí Causer chuil isteach. Is bhfuilte núna sé go dtí McGevitt. Núna ríist inis go dtí Rory Lawler. Agus isteachan sin go dtí Liam Kinney. Ní me gur Jimmy Lynch sin mí go fáil, ach níl, tá sé fós a Páirc. Agus seocha gin Cill Dara na se gáil in Ilsaí. Tá níor de eis an seo lob agus seansa scór, díl na Mhí, tá seans beidir Jimmy Lynch. Bhfuilte go háirdigh Jimmy Lynch, agus sin rá cholín intach ag Jimmy Lynch. Mi sé ceapca sé imí go fáil, níl bhaid dad, anna faointigh Jimmy Lynch agus tá an bhar na Laighean is go dtí cúl. Trína mé déag le caite, chun den Mhí cúl agus chéad a cholín, agus Cill Dara cúl chéad a cholín. Á faointe sin trí faointe fáitigh Jimmy Lynch. Níor bistí nuas, Cill Dara tíocht a ríist hála na tíhile an fáilcinis. I eis an seo go dtí Rory Lawler. Lawler a taistil, past Cluiche trasna seo go dtí Daniel Colbert. Agus sin a bulanis go dtí Ewan Causer a bula I eis na siríist seo agus í fáite ag Daniel Colbert.
Gynnu ys Craobh, dwi'n gwneud yn lan chwli, Liam Kelly, ta halor na Páirc inis, pasway siŵd Trasna, dy diwelig yn ffordd. Agus, driel siad, goffi'n tele, tîmon, ni rhiel. Mach pisar yn y siris, gyda Daniel Corbett, Colbert sydd gyda yn lihor dy hwrt leis, dwi'n gwneud siach, ta sias stopping, wyl ffald i'n ni y generator, tastil leis gyffwrdd, ta sians ys gorau ge, wyl sy'n gyhard ag eich, wyl y con, sy'n ta si hannu Trasna, ffysyn, hwlin ele, sy'n eg con de Cill Dara, agus, Darna nos gyda ha chwli. Hyn y cair yn ai yn oed y cwg. Mae di brystach ar charwyr efo caetr. Sy'n glyff sio. Tad atrop. Cymach al efo song yn chwl borin. Gwynt ymach galor na Páirc. Wy'n gynnym gyholyn sy'n eich ffarc Cill Dara. Agus yn ffarc ffwyr grim yn sy'n ar Daniel Colbert. Agus gwynt y sos y sbos yn sy'n eich. Gyda'n ffarc y dahat slant. Morgen er alles ter, hoe zij valt in het morgen, hier de generator. Zijn het trail en check aan, meer te hard, de position aan. Dan moet je de branden met de hele, de hele position aan. Agus Neil, agus Ed Forrie, de gewoon kantje nog. Trail hem go. Real bontaste, school chance, ik op een waarde leiding die een goede in waan. Kijk zeer, Jimmy Lynch, hoor je zie. Jimmy Lynch. Fer harin tan an nos gyd dus al leffe as rashin ist agus kan jo hogel bulte an ardage agus bulte go krínige had it rastan og dagas da kolla pulina wan in the fordinis agus shelu me de katte kon den mi hine kahed agus Cill Dara shechuli agus fin mór is le kikelle. Kikemach. Go chonde de mi. Wat de hele passoor toch niet één ik het geluk in de markt wel hè. Als er al vader, tentje vader in veel woorden maar aan de Páirc bestin was. Wat de rest kon de mi. Ciarán hen Cill Dara nach kassen Cill de rest en van kassen rest naar Kyle O'Brien. Trust in de Páirc heinchen met die Cormac Smith. Spit de tastel. In the Cill Dara. Past Traslan Chugati Paul Hennessy. Hennessy is het herstel heen. Met die linie kerken koe. En hier het blokalter dat is wat je daar ziet steken. Ciarán heincha met die Cormac Smith. Cormac Smith de soele die niet weer nieuwe stil wacht niet. Dat zijn die international past op in zijn. Dus je gaat in van de meerijst. En hier het Paul Hennessy. Paul Hennessy, op woord in te John Harkin. Agus dat kikseer daar in Chile kon de mee. Agus chance op een koelin en koetje koelin al. Agus ga koelin gedet in de voor. John Harkin hoekje. Alleen de voor John Harkin als was het ook al zien zo. Ik heb nog geen stroom de kantje gaan het rest nog, dus ik kan een stuk te naar zo bal. Agus John Harkin weet ook het hier al goed in de lijst. John Harkin is die pader doen bonje. En klopt het Moet je ook krijgen, agus dan daar goed in gewarne attributiest, agus zijn ook school. En dan meer hier de koelje is, agus Cill Dara nooit te zien. Och nu met die kat. Die maakt ook je iets aan dat je niet meer taart jaren dat je naar op kijk zeer voor Cill Dara in Arab zeggen voor je de relatie. Agus jong kouser als een bel. Als je bij terug in gloed te zeggen in kon de meer relaties hier is te zien is. Als je Stephen Cahill heeft met Ciarán die on maar Cruden Ciarán die Lan Holy Sam Jordan het hashtag Lan Páirc wie zei daar zijn hier gewoon niet aan. Ja, nog die ene in de tischje in zin, nog op een appel die te hier in zin, ik de tas hier, nog geschocht, ik de koelie hier, nog geschocht in je makkelijk, kon de Cill Dara is, een paspoortje zoals ik niet gehaald in de sturing. Van de morgen nog al van die ene rubber, chance bij de gele goal maar gassentje, ik die ene schak, weet je, Anna Howell in de goal bijde, Anna Howell en vader Chinnik, Finn Moore, die leen daar voor je nog wel, kon de mee, zou wel dingen tronen shot aan, hier hoor ik het je mag, nee, kijk, kjær koeg meder, ach, een koelbaarder in zijn habar vader chin, vaar
Leathcheannais heis an sábháil tíntach sin dhéana go chun An Mhí agus seansa go mar sin héad an choulaí ó chic sir nó chic ceanchar cúg méadar. Sa múla dóice Jimmy Lynch i ceann seo. Well, sé thógtha sí. Beann se go sé teacha ige héin ó bhí sé an ngortú hála dosa cho. Gortú hála í hocrú. Nis. Hína cúg náide sé. Jimmy Lynch. Dan weer in spruk. Voor je alarm. Bolle. Wilt je go hard ab, wilt je go krienig aan en zo. Het vader Jimmy, agus in is staan garden los die een goelien wanneer diest. Hina koeg en na je na de schaaf. In tade het in de voort. Mag richting je de goal score bij Jan Brishan. Mag richting je de goal score is Jan Brishan. Becky kan die pino shaan. Agus bij mij je gemaakt. Zo ga ik niet gemaakt wilt je. Ik heb maar een zou wel 10 tussen. Maar al aan de park kon dit niet wachten te reach. Dus ik Stephen Kahl. Dan kijk je John Harkin. Harkin kan die in de shot. Wordt ook niet in die lijn. Dan kan je een pass gloed. Die moet go Houston de Brogue. Wil je zien dus een pass aan over die Paul Hennessy. Es een Sean nog geslaan. Sheer die Cormac Smith. Cormac Smith er al gaan 10. Dat pinchen. Dan je wordt ik gevoeld. Dan kan je zien bin Corkery. Point to win Corkery. Is point to roll the glow till father Evan Boyle. Achter she Ashley kon dit meer eerst in die rood. Sheer Heinze die Shane Callahan. Dus een nieuw piece bagel. Die Lantasser. Keen Commons. Dat je maakt. Alle hobbeltje en hier wordt dat gevoel. Hij stil over de godinne comments. Bolt de sterkste spassige die Stephen Kahl. Chance scoren. Bolt de glotige. Agus bolt had het laatst dan een aan de goalie. Hij kon de An Mhí dat hij garne daar is die al goed. Hier de scheen is en hij een nooit de schacht. Agus als er nog nu meer geleerd met heen is lei allemaal. Iedereen. Wat zit hier kon de Cloudie. Agus Charlie Carroll, dat is ik gemaakt. Dit is een gloed ter vader Daniel Colbert to beschof in Cill Dara wel Leaghan zien. Passage daar is Spórt die officieel shot dat je voor te ste. Ronan Kelly, Kuhn Galore. Achter hier wordt Ronan Kelly. Toen je Ciarán Chinny, met die Callum Keeney wordt aan orde Keeney het een kantje bij de moeite. Agus het voorin, agus daar zie. En je wou zeker volledig dat je kunt maken zijn baard go hilles go homland ik agus so moet gar closer dat een hier goed zijn kappen. Vind morgen is dus ik gemaakt. En ik heb het hier wel gefaald que Rochelle is gaan schaken dus je dier gaat het hier tegen. De veel woorden Katie Cill Dara vol in de ship. Dus ik zeer op ja ik zeer al aan de parkje in. Evan Boyle dus zo gaan Cill Dara is. Je hebt Trastin Shock die Daniel Colbert. Daniel van 10. Past de pige die Calzer. Calzer met Ashton Job. Die Jimmy Lynch. Sint gemaakt komt in de Mhí. Trastin Goodens Daniel Colbert om veld en is met die Fátharta te sterk en Liam Kinney. Liam Kinney. Ine revenist to the passage that's Spórt that the Lord wins it. Me chin up it good chance to score the sequel to the close. Had it last long in some checking Jarna share. As I did to get in so was cooling on the jazz father chin. Egg Cill Dara agus an cooling chin what egg Callum Key. Here the shade now the hocht. Had the edge of the door in shop. Check him out with the one in it. Finn Moore. Jimmy Lynch got de sterkste in de land als ze is. Hier wordt de rest van de Harkin begon in de Mhí. Lennon Rowan nog een pass gloed te trust in de park. Die wil ik een Falcon is. Maak een handje met die Cormac Smith. Trust in de shop met die Scanlon. Session naar hem met die Hennessy, Paul Hennessy. Met die land als
Cín comments atá mo hellá na páircinis go dtíon an sisin trasna na páirci hain seile gan áí sin go dtíon leacholaí láir Colin Scanlon na ghilchan cí tríal sé puinte tá sé gal seach go fóil tá sé go tuisteach an gágan cóil tá sé le na gána ige Harry Traslan sin ná cholín ar fad Colin Scanlon an sin agus an dá cholín sin go bhar nátar baríist í na seach in áide hocht agus hartéid séúméid ba ní chúna me go le fanta. Tí amach ó Cill Dara chud tíú hé go fáil trastan seochan in siadaínis aibte sé do rinne go duine agus sé den lántasach Iún Causer leis sin mróg isteach sa spás agus pas an deasa fanta isteach sin ige go dtí colm móran ar fan cín ach tá móran go teach ar an lína cúlach sé farchan den na mí chud lína ar tíomhlína sé farchan den na mí chud amachí agus cic tíomhlína tá go Cill Dara ní tógtí go scipaí go dtí colm tíomhlín trasna bhuiir bháin eile go dtí Liam Kinney Nílas Liam Kinney tá pas isteachan sin go dtí Ronan Kelly agus Ronan Kelly seach go gine siad chance beidir a scór an teaga builte go hard builte go crín ag Gibbon Boyle agus tá bharna na sé ríis go dtí an cholín bháin hí na seacht in náid an ní. Ceamach bhuiir bháin eile an ggóil báide fin mór an den na mí Tí go scipaí dú tá contorteach mar sin éon bhí ró mí Chama có dunachu an sin Chama có dunachu chéad núméid tá idir mitéin agus neama ní mór a stoppa ché bhí an Tís múte go gorta bhála go Jimmy Lynch seocha gin chun na mí ruúir is builte sós an teag dí Kyle O'Brien a dimíocha go Kyle O'Brien agus í fáte sé ag Cill Dara ríist agus an díochaid builteisteach an sin ag róí lálar ó bula go dtí Móran burt na hímpel tá díochaid ag go fóil sáin ag burt a díochaid ag chuine an ag a sí ag go fóil denúhaid an tíim líne tá sí chuine ar ad go an réitúid chuisiid ag chun na mí agus kicsír tá go chun na mí Dínta cíine na cosantóirí Rúine beg útamáil in í an réitúid a trasna go bheice sé Gechi soccer se amach an scéil seo. Láimid sé le sfar tíomhlíne. Tíomhlíne tá go bhfuil kicsír tá go chun na mí na ríide. Réiteúir a caint, réiteúir seo is cearlach. James Foley. Úte le tá díana a ní dul an gúil. Ní, réiteúir a chá. Agus Díanas John Harkin is. So hier aan de ben hier in die in de cool heen naar ríide. Díanas hebben ze gaan. Wat leed niet? Kan ze spelen vader, spelen ze vader. Nee, niet zo lustig. Beste van nog net, als je niet meer zo heen is. Want je kwam ook dan nog goed. Dat is weer te valt in ik den egen. As dan go fáiltín tá chuma có donna go bin fá a ggóil an réitúid hééis ar an suas kicsír an Cill Dara tí go scipaí go seo gin Cill Dara is an lán chódaí Liam Kelly nó nach chun Liam Kelly an tá sin go bhrála ho puinte eile agus an chóscóir le ámas dóilem tá harta gáú méid a go le siníana beidir go nach nó méid bre sin agus an níorthid le Colm Móran An Móran tu go sin corcám agus an níorthid deige builte gin sin go dtí Callum Keaveney ghalisteach sáinní mar sin éon ní sin anna níos fuite tu go sin trastan seo go dtí Lynch si damsa hímpel an níorthid deige sin anna gáil níanaid go fóileach Fáide go níana duine hí bise go dtí sin pass Ní le neige táis pass do cín sin aige siar go dtí Kinney Liam Kinney to national statistic with Jimmy Lynch. All on the park, no piece of a gullet. Tom of Wild. Fucking Cill Dara, Gullet, we don't see. Erlo, the shake of our cartons more real than Jimmy Lynch. He shot at the muggles to a more at the real on the way. Oh, deep, rolling into my father, Vincent. They fell on. You ever go to Trastan, Chuck at Kinney.
Good chance he near score. Trial and Jay Raiders puts on Arnold the Gucciad. Colleen Fad. Jim T. Russia team Mugun Stua. Nira. Ton of 40 and whole score. I'll with the bread. Yeah, arm up. A hard day. Carol second Fanta. Moody. Pay on Bishop is a rate to Lish. Shohogan Hikamacho. Finn Moore. Anna Clifford. No, did in a hin the shop. Lauren the party, Christina Wasson, Cookie, see fighting John Harkin, Sonny, William Shell and the Vogue Machine Henny, so to draw the Tossia, Tafald, Sean Gallagher here in Chin, Sin Gallagher, this kicks here, the Cill Dara, the Shock in the Mach, Cill Dara, Ben Ryan. You heard fighting Ben Ryan, who's talking Dash and Chike, and this could be Finn Dowling, Shan Yahuli Lord. Dowling, no, could be Colin Keaveney. Keaveney Sonny. Yakumek Ken Tom Bishop, and it's on, but you know, made the story. Young Causer Lish in the year hood. That's the Lish. Young Causer got 10 in the tours and passes to and pass in Chinch Texas Boss. I go Shohogan Cill Dara. I go see Jimmy Lynch at Real Point. The real, and I mean, Machi and Shin. I guess, but a Holland and T. Willigan Fátharta in the shake it. I guess Holland Shin to she fought it. Egg. We'll live it the door. Kim Kevitt. Sheila McKevitt pointed. You real. I mean, she's sharing she needed dear Roland Kelly. Roland Kelly, a market shot. Colin Moran, and Ashky Jimmy Lines. No, Jimmy, Tomato Lines said Jimmy Lynch at all. He lines there, Lynch, market shot. I'm checking Ben Ryan. Ben Ryan Trostner. Ben Ryan could be Colin Moran. Moran a bull moon, piece of Bagalinish. Agus Daniel Corbett, will take a hard and show that was Cill Dara got to Keen. If you're yet a Cluiche on Quintishin, Egg Corbett took us an ishta, a holy day of showed, he in the shaft that couldn't me, no matter the share second day cat or the number ship, as he came out talking, the skipping shop, the Shane Callahan, and was couldn't me, give well source like point all over their armor, so I'm going on no matter dogry, 4 grave and in us. With the land of the Shimmert, and you heard Jurgity Colin Scanlon. Killing Yar, Pascal, no, could take Kyle O'Brien saw you, he no piece of a religion. And then the shed she gone shot. She saw an ancient, Peter the Valinian, but Flapshef, because I saw you thought you had Pinyara ad again, big seal on, the road against the rator, Hushan, Cill Dara, the whole holy Hunteen, with their armor. On you who took his staff against Rachel, August. Well, the motion in Dolphins on Line Niro on Stormore, Niro, that she took his staff on Storberg, on Rachel the Rollish, cannot test a Droichead, directly Mogon Storberg. Zegt iets voetjes, zegt eens, zeg er een goede stoelum. Roze kantje, en de line 4 meter. Gewoon met gelijkheid in is, blisje, en we schokken. Jimmy Lynch, die ween stroe Jimmy Lynch kantje gedaan. Het rest dan, dus ga goed in de naar voren. We zitten al sterk gimlisje. Dus ik ben die chic journal Connlaodh. Doet nog een geetje. Harde Lynch, komt zich het rest dan, dus dat shit zo'n is ga goed in deeg. En dat is geen schacht. Ik kan dit mee. Ga goed in dat trop. Stien nu met brisje in mijn eigen reed. Ik maak de bal in goal borden. En Chinee, ja de journal shitty past into kunnen gedaan reed. In Chin eiken in goal borden van Moore. Machine, ja allemaal aan je job. Agus tá net baile Cill Dara á chúlaíchan cín. Á chúlaín déag Cill Dara cúla go seach gúlaína chun do mí. Be muidir eis go de dar le ves head a simú story. Real sessionly. Steps spás chun chug glótí chance to score. But to go hard. Agus put to go Creed. Agus will score fighting Jimmy Lyons. Chance to score by Dylan Jacob. Will to go hard. The staff to a hole. Agus Cooley fights Egg Bin Cockery. Agus California. Ash Curram and Cooley. Hacken the steps spás by the good chances there. Coulter chance of Cooley Keente. Agus Cooley in the steam chin like Far leave column kill you. From a code Donahoe. Ach she came out. Second chin big chance to score. Will to go hard again. Variation. You have to step. Cooley can't. And the last one Toshi.
and it's Rastan Cooley in Chin fighting on more meal to heart. Rastan Cool can on the hunter to come in the whole Cole is what she did a gestachte goal is daar hem. Chance bij Jimmy Lynch. Wil ze gehoord Jimmy Lynch. Agus sin ra cholín intach Jimmy Lynch. Misschien capture ze imi gefaald die Stephen Gall. Chance scorige. Wil ze glotige. Agus bolte had het rest dan ige aan de cholín. Ek kon de mee dat han garne daar is die goed. Passer sterkste spas dat de jogo wint. Me chin up, you chance score the sequel to the close. Had it last long, Nilsson, checking Yarnasha. Tashal Shaka Fold, Tashaka Hagan, Tashal and Rownage. Had it last long, Chinan, fully in a fat, a Colin, a Scanlon, and Jim Kelly. Hoping this shit, chance pitted a score and Chaco, political hard, political green, you given Boyle, August. Garner National City near score. 300 shade in sports Amar the Gucciad. Colina Fat. Jim T. Russia team Mugun Stoa. Nira. Tunnel forward in a whole score. August Daniel Corbett. Wilting a hard. Show that the Cill Dara got to Keen. If you're yet a Cluiche on Quintishin. Corbett to the Sinishta. Colin.
Dáireann is tíocht ar Báirc ach an Mhí bhfuil nó méid nó mar sin agus Cill Dara beag an í mála tíocht agus an réiteúir Cluiche an sinne ach tá an dáireann teacaíoch an Páirc inis agus an réiteúir réití le hín tús a chuil leis a dára le. Cill Dara nid an bailach an cíine le am an náide dóigh a cupsúd cúla agus seach gúlíine chun den Mhí. Annach go mé chulaganne ar a Páirc. Stoilm gúil chulagan ar a Páirc inis. Réiteúir brenn na hímpel go bheice sé gúil chulagan na ceart. Chulagan istí. Sinné tús cud leis a dára le. Istí nuas an jogus í fáilte ráis anna héin ag Cill Dara. Chalim cíbnín sin ag san díoch digil ar a tal sí bainte róg go glóiteach ní típaí sos a géan na fós. Agus Cill Dara fe an sálan sinní agus sinna chalim cíbní agus seocha gan in siad a go na go den réist agus an díoch leis an seo le Bin Ryan a go chun cín cead íonas Bin Ryan a tríala sé puinte ní réalan tugann sean pás go stechan sin tí fervís gúne Ronan Kellyach ní réid leis brechanálteach Nena sí chuinealt agus Nína sé difrich mar tá cic sér mo hartar lán na Páirce ag Cill Dara agus an réiteúid agus carta buí tucaí ag gar chun den Mhí. Ag me fi ceanú mid ce bhés cé héin agus Kyle O'Brien bhfuil carta buí fáite ag. Cill Dara cic sér tócaí hána héin agus seocha go níodan is. Daniel Colbert leis an níorthóid tá is na freachaíireach tá sí go fóil mar sin héin. Vertúil ráibhid dearab ón Crudan ag marcail Daniel Colbert inis agus seocha gin Daniel Céanan díorthóid ag seansa scóraige a sé deal dumís Harry Chéad builte go háda ag cecha bhfuil cáinte í gníime ag gúlbáire agus fin mór a tíocht amach. Seocha gin chun den Mhí bhil áine go duine inis sin fic sin beag an í rád a stóilm. Bert builte fi chéile Bin Ryan ar a tal agus bhfuil Ciarán John Harkin ar láidir tá Bin Ryan Cill Dara ar a tala tá cóiléise testal mai siúd. Ní réon dát fear láidir John Harkin agus ní beidir Bin. Ní teach mór beidir nach a tégur leis ach tá sé ar a talan sé réanas agus cóiléise testal mai. Well, is más céal gúte na hí réanas be sé ceach go leor stoilm. Cadíonn sa réiteúil le seo sé ar gáisisteach an díorthóid stoilm. Agus tá Bin ceach go leor. Tá sé de februar gúte ceach go leor. Be sé ceach go leor tá díorthóid tá réiteúil februar gúte ceach go leor agus tá sé go bhfuil só caitheann díorthóid caitheann réiteúid isteach a díorthóid. Cíní mé bhí í caiitear stechan sin bistún was fáilte leis chun den Mhí íar meas na gúlaí agus seocha go inis ón Crudan. Crudan isteach sa spásan seo tí fe sa gúine sinna Bin Corkery níorthóid fáilte gur chuicí ní a sam ach bhui sé Cormac Smith inis siar an sin go dtí John Harkin. John Harkin ba dead lína láir Páirce bhil chun cín ó pesan na glóite builte stechan sin aige go dtí Cormac Smith. Cormac Smith sáineach í fáilte leis mar sin héine ríist ag an lántasach bhfuil seansa scóraige builte go háda ige isteach an méle chóir a bhfuil cáin an is stoilm go bhfuil sí an agus cólíonach in sin ag an lántasach cín Cummins agus tá bhearna leide go dtí an cholín amháin in chéad scór go dar le hééis tríúméid ag chun de na Mhí. Mar bhfuil sí sin chu suas ní donna bhfuil sí chu suas í me gur sí head draslan bheith cíntíí bhfuil má bhí sí tá sí cuairthe. Seocha go níiste chun na Mhí. It bhfuil irin an síocht tá troch feas a bhín sin agus sin an Gallagher fa an sósaí go Cill Dara agus siniste sí mo láir na Páircin sin bhfuil sí cáilte a go níl a sí tuí sósaí an lántasach Jón Causer ar a tíhfuil an fáil tá teannas eisteach sa go féinis tá cic sér a Cill Dara. Go seocha go níiad a bhfuil áine go duine is róisiad na slíorthirte le tuiste go dtíon dí fada isteach sa spásan seo iste tá má cholaí bhfuil seansa go siúd fear mór láidireach tá sé sáinní bhfuil seansa scór builte go háard cecha bhfuil cáin tá sí head draslan cólín an bhá ar fada Cill Dara bhfuil ní me an ráile ce fuirí acha an lán cholaí rinne an ruthúir ar fad agus an cáin sin chuir ar draslan agus Lána médaí bhfuil leis go dtí á cholín i ríiste mo láir na Páirce tá an fel cic séir chun den na Mhí
Doiling be an lá tosach a fuí an sé causa a fuí se choganis an An Mhí beidir bhfuil seansa go siúd scór builte go háir isteach an sin hín ceannas farsa Downing ó sí amach charbet a sin í me gin an cúlaí agus well duna gona lá Páirc ruúí lá a bhí hir an sin gus tu an sin í chuidir sin go Cill McGavin gus núna chuann seisian í go dtí Liam Kelly í 30 gan hí na 8 Cill Dara Gabriel Mark go léir chéile díana go le dálagus a fear búlú anú me a chun bin Ryan agus tá luas eiste fao bin Ryan tá ní ruti tíhhacht as gice áitir eisige agus í búilte siar an sin ige go dtí Evan Boyle nún dtí Colm Keaveney nún písa bagalinis go dtí Liam Kinney sin bell tugann sin pass an seo go dtí Rory Lawler a bulnáil an seo go dtí bin Ryan a taiste leis inis bin Ryan agus níomh ag go fóil is réal se puinte seo ní réala tá sí ag go fóil agus í inis ag an bhar a dahat slát chun móran a goilisteach tá sé tarnaí an sin bhfuil seansa scóraige bhfuilte go hádaige bhfuilte go chríneige had it aslan chuúlína le agus fágann sin gúil trí chuúlína de na fórne inis náide ceardaigh in hí na 8 Finn Moore an cúlbáide tí na hiic seo bhil amach go chun An Mhí tá na tiltheilte lásta cé gúil an tróna go hálainn ar fad í gríon aníisiúil a dálanis tá dínta ag chun An Mhí agus tá Adam dúsí tuí secha go cinnte ce tá imí an fáilt a bheith fénecha tá Adam mustéiréanas líorthaid go teach a tíhfuile an fáilt kick tí línatá agus is stoinm go le chun An Mhí íach le Cill Dara an cáin sin Idir eis sin le Liam Kinney Ciarán Liam Kinney leis an líorthaid go dtí bin Ryan inis go dtí Colm Keaveney tá líorthaid cáilte Colm Keaveney seo go a seansa beidir a chúl iste an seo ag ó Donoghue me a chóil cóil agus a chóil ar fad ag Cormac ó Donoghue agus te go lí réanam a chúil tá me dhéana amach go bé Cormac ó Donoghue fuirí agus sé agus tána fórne ar chóscór sé deanúna chuid dul hochta chun An Mhí náide cearta go Cill Dara an lasas do bharach 7 me go le caite san dára lean agus seo go ní sí ceamach ag Charlie Carroll a bhfuil nún an sin agus inis an líorthaid Callum Kinney Cill Dara bhí trí chúnaí chun cín na fórne chum an éis na sirí seo chugan iad ar a tíhhaile an fáilt fear a fuair a puint ar ball an líorthaid tuí in sinige mach a haint siad uair bháin eile mach bísa be go le Liam Kelly an lán chúlaí Bulin Liam Kelly trast an seoí go dtí Daniel Colbert a gáil chun cín a dtíana sé tá sé sáinní ní se anna go le néana tá pesta chuige mar sin héin go dtí Ronan Kelly ní chuidige se go bhisnecha í bhla ní tu an pass trasna in sin agus sin is seo chugann Colm Keaveney steach sa spásachail is Colm Keaveney an líorthaid sin pe gan liste mé a chóil beidir go chance mé a chóil te a chóil á sí chuine a chaní Chiltán réitear arágan kicéid ce seo kicéid ag Cill Dara chun thórta tarlún seo ní chéile kicéid ag Cill Dara agus well céthógus a ceann seo is tá an cúlbáide tuairtíí chuir de eis go an réitear agus is dóí go bé Jimmy Lynch thógus í bé ní hé tá Jimmy siúlá tá sé siúla in eis ríisteice sé Jimmy Lynch thógus í Jimmy Lynch mes nach chun cín cumann sa mí an fáiltí ce náte be éonas leanana mu dí seo cicéid ag Jimmy Lynch bhfuil sé an Cill Dara chu trí chúlaí chun cín Jimmy Lynch agus Finn Moore ar aghaidh
Seach gon Jimmy Lynch. Gánach Seán go deo, steach gorin an na hangaí, anna cicéad go deo, teanna lethe, agus ní stoppachtádaí, agus tá chun Cill Dara cúil chun cíine ríist. Hína cehardiag an áid dóhacht. Hanna chúil, thug se go hálan ar fádaí. Tíceamach, Finn Moore. Ein se mach Cill Dara go lár na Páircin sin. Bistí nuas út sí fáte géanana, tá sí fáte ar eise rístin seo ag Cill Dara bhfuil bhíoch tá sí cáilte go agus í fáte na sé chun den na Mhí agus siar hain sin le sí gáin seo go dtí Smith agus fáildaín pit í chuid aige taiste leis í aige go fóilinis bhfuil tú núna aige go dtí le cholaí láin can Scanlin cán mór mílte chárdó Scanlin isteach i méle chúil cé a fasí seo preban an fel Níán éini, tá sí fáte ag fearst chun den na Mhí le sé hir an agan tíh líne, bhíonn siad amach go maithí sin in áiríide, iad a taistil fós, beidir gúil chance scóra cup seach gan fearad a dathlat, beidir gúil chance cholaige, a sí lefla coiltin sin agus í fáte leisin seo ag cín David McKevitt agus í builte amach a cín McKevitt a fáildín teir agus a ghirí lána agus cice amach atá go Cill Dara. Well, bhíonn chance an chúlín ach riil siad a cúil stoilm. Chun den na Mhí, is ní réidir lehop agus ábhrí sin cic séir atá bhfuil an gine chun den na Mhí stáil na méid go bhfuil agus tá ón grutan i gimach gon Páirc agus cétá tíochttasteach na áid siúd ag mun línear ball ar éanas cic séir Cill Dara hir na Laighean gon Páirc Sydd yn o'r chéad yn mwyn i ac yn y reitio di edrych. Ni feddyn ysgol yr eisiau i gwyl bod i le sio. Yn reitio, ffarad at y gystach o stoel yma conde yn y mi na Sean Delaney. Sean Delaney, sio chogan i chic. Casha hol fada, gus tein se fada ni chi goti road look am gáil san éir fada Daniel Colbert agus seo chugin Cill Dara is hir na Laighean go fáil cin líoid fáte cín McKevitt agus McKevitt isteach sa Spórt bhil ógan na go duine si ríis tíreis sin seo go dtí roirí lála gal chun cín bhfuil lálar tá ní suas tá si bhfuilte go háir ag lálar deach bhfuil cáintin anna cholín eile ag lálar agus inis tá bhar na méid go dtí chead a cholín agus hí na cúdeag in na dó a hocht agus Hoog zit er schon gemaakt. Willem weer kiek zeer wel op Renus, maar een hoge kantje had het zes dan. Dan kan ze chique maar de boel Finn Moore. Boelen Finn Moore aan de chique maar haller die willen gevolgd. Bestaan was voor de reaction show ik kon de Mhí. De Giri hoort le hop over de goed dingen. Agus Kyle O'Brien in chin. Kyle O'Brien heeft vallen in hem. Agus dat kiek zeer Cill Dara. Haller die willen gevolgd is. Ydy yn sy'n siarán seo, im ní sé siarin seo hí, gyda Evan Boyle siar pís a begaile, o gynnu go dyn inis. A faran seo le séin, cwrtwn na pelach ní an seo. A sy'n nig Sean Gallagher, agus seo chogin inis Callum Céfni. Gwylyn sy'n nŵn ar y tíwel ag yn fforcyn isi. Agus i tog i wai Colin Moran. Van Moran i dasyn fel. Bert er de tíf seo gan fáil. Colin Moran yn tastal go fóileach. Fáildín tá Colin Moran, bhfuilte go dtí Causer. Tá mór ard a Causer, tá sí go dtí mú ach tá kick séir a cup. Tá kick séir a cup. Agus tá Causer ar a tála. Tá an gúil se gortaí. Nis tá deacrataí cínt in seo ag an réiteoid. Ar kick séir ag conde na Mhí núna ra. Nu ar Cill Dara. Stoilm go ra kick séir a lob. Tá an réiteoid i tíocht isteach is bheith canta sé muir. Agus céad a dhéanas. Wel, I tad a tála héis méid sin a chháin go kick séir amach atá. Chá níor chuid mú ábhrí sin ní an bhain taisteán so tá kick amach le bula ag Finn Moore. Finn Moore cúlbáide chun na Mhí. Til heil se lasta. Díanas Finn Moore.
Ten fada mach go lá na Páircin sin cé a fas seo iad géirí bestúnas fáte leis chun An Mhí deachúlaí láid Colin Scanlon baint a róin sin na go agus seocha gan inis Colin Moran an alsúsí léirí hípla Colin Moran i taiste leis go fóileach an níorthó deige níorthó tucín sin aige siar a hain sin tíorí lála a ríist de leis an seo go dtí Jimmy Lynch a bol amach tá chosint go má hir a chun An Mhí ríist agus inis si ag cín na Gevitt agus mi Gevitt siar an seo hain sin go dtí Liam Kinney trasna na Páirc hain sin go dtí Liam Kelly go dtí Liam Kelly a bol ag Daniel Colbert siar amach na si ríist a hain sin sin Belsin go dtí Liam Kinney bhí sé réisi cáin fan sé réisi gus go dtíana sin is lethe tá sé a taiste leis go máach a taistil Nimmer tir fada a tíhfuil an Páircinis go dtíana sé gáin seo tá Daniel Colbert le séann seo go éad bhí sé níorthóid fan sé níorthóid ach tá se go til le tras na Páircinis agus siige go dtí lína cearcha 5 méadar taiste leis go fóileach bhfuil tinna siige go dtí Ronan Kelly Chosinte chun An Mhí ach tá mugul fantain sin í fáte ag Colin Moran isteach sa spásan seo go dtíana siad istí méle chúil beidir gúil sean sa scóir eile builte go háard ceach bhfuil gáin sin cúlín eile éige Cill Dara agus tébli siad sin go má an éon dat agus cúlín eile fáte acob agus tá barna go chúlín é na fórninis ach ní chúlín se sin Moran sa látáin bháin nach an cúlín sin acob hína séide ganis agus bhar lá Páirce an Peile fuair cáin sin go chun An Mhí cíimliú ar bhfuil na stoilm go bhfuil tá Kyle O'Brien mí an fád agus takeí ná trú tá Ciarán O'Hare takeísteach cá sé mit tugaíáil stoilm cá sé an gumsíldáil sné bhá ní gumsíl ag gachtáis sé nóta gon réitúid sé an caiitina ar le fádach éonas tá sé sin goiti siar na tasíonis agus Cill Dara hééis Luke Murray úirte steach frisin hína sé déag in é dóhacht hí ceach ag fin mór is tí nuas fáte éis chun An Mhí cic siar tiltte acob déad réitúidin sin agus tá mu le bailach réid an dára le Fáildín tá hálann sin cic siar a bheits an John Harkin bhfuil in níorthóid aige John Harkin agus chun An Mhí choléiseach le gcónaí agus réitear sásta in iscúil se ceach go leor agus Harkin le hí cáin seo thógeal an réitear a caiint le Harkin san réitear rá leis Rud cinnis an bhí gortaí cáma go donnach tre ceach go leor seach chun An Mhí díochar deacob bhfuil bháin eile tá táil an sin acob tíach mo lína ceach 5 méadar an tíim lína í tócaí go sciúpaí gus defiidir lína dá nachhfuil cilíneár an suas mé begúil seansa mé chuúla te chuúla tá sé scotaí go hí bhí sé úsceach nó úsceach de álaí ce mar rá millimeter sa bheith báte sa gól ach hí an táid Cill Dara an sin tá cic siarach agus ag chun An Mhí stoilm bhil beidir go cic cear cúgeach hí an táid dearach Cill Dara sin ar sin báte san neangach cic siarach ag chun An Mhí a tastal go ggéirbh bí scóir sé le fada hína sé deag an dóhacht chúlín é na fórne cic siar agus stoilm go dréala si a dáfuinte seo go mór go roihacob agus tríala agus John Harkin na níorthóid leacaí ar an líne ar an ggheorcail aige díreach amach a raibh na bostaí seansa an bhar na leidú go dtí cool John Harkin dóta mé náid aige cruinnes tá tastáil Seach ganne an na bhar na leidú builte aige ceach bhfuil si breann si gúil si an agus tá si an agus háúí bhráfáte John Harkin in stróg
na antro dóide sin séideag hína séideag sin líideag trí chúí neidir na fórde hartid éonú méideag fanta sa glufa. Charlie Carroll ní bhfuil sé amach le fada man na bhfuilta na mí an scóir le fada. Áfhainte sin fáte cúpas fáte go marcha. Mó na Páirc, Stúas fáte eise chun na mí uair bháinna le. The plastic in the chéirenis go fála le dintin sin Lán Choolaí, Sam Jordan is a ben the tíocht a ríist, builte isteach sa spásan sin anna líomhóid isteach sin go dtí Cochrane is a ben. Is the méle Choolaí bhfuil chance a scóraige casan deartaí bháintaí bhfuile bhfuil se tríomh na hangaí agus a mú a chuin cáin. Bhíal sé chu leí traslam as dúile ní acha sí anló. So denú méid a dimutéin agus lán áma níl tá atrap, cúla bháin sin a méid. Hína níideag na dóide agus fearil Cill Dara síntinis agus cóileáin se tastal bhaid siúd. I dhéan go te chúl na díche tá tí híom an lábhí deise gan áti bhfuil muite. Agus cóileáin se gal le Cill Dara an rála ceirtá na se sínti siar. Cóileáin se gal le. An scóraig agus sé chuí déag an dóide. Ar bhfuile Cill Dara. Agus fear bhfuil chun na mí, stoilm bhfuil bin Corcaigh gimach go fáil. Corcaigh gimach go fáil agus Pat Crawley iste. Pat Crawley iste chun na mí. Agus tá Rory Murphy iste freisin go Cill Dara. Sí amach bhfuil tí gúlbáid amach go lá na Páirc. Aíonn siad be sin sin nuas, ní sí fáte géana fós gan den mí ansaí. An níomh deacha bo bhainna go duine. Idir siar an sin sí an lá tasach seachaching ag cín common sí man go séimi ní a sí bult nú na sinige agus sí inis sé agam dús. Tá stechan seo seans beidir ar scór ag Cormac Smith go hard ó Cormac Smith agus Choolaí ag chun den mí agus go teban ní lá nach á Choolaí na ríist agus 8 núméid agus breis fanta móide an breise. So dó híineag sin seachtaigh hína séideag sin nídeag agus céidearach na críochta chu clufa seo ar fóscóir. Sí amach na bóga ag Charlie Carroll, gúlbáidí Cill Dara. Tá fada amach go lá na Páirc biste nuas fáte sin seo ag Cill Dara bhfuil bháinile iad a bhfuil go duine builte isteach sa spás sin dí Daniel Corbett a go isteach bhfuilína ruga Daniel Corbett go fóile isteach sa spás a chun an tein sin bhfuil fáil sin tá cicsaíar isteach ag Cill Dara fáildín chun sin an cholam mórin agus cicsaíar ag Cill Dara díreach amach a rain bustaí ní ceach amach ein stróid Jimmy Lynch leis a gáin sin. Ag an Lán Choolaí chun den na mí Sam Jordan a héin go te síos más crampí tar beidir go bear. Ó is go leor ní hé Jimmy Lynch atá le toig le Leathcheannais se hargad. Ach Ronan Kelly chatte go Jimmy Lynch mí gan fád mar sin. Man se Kelly. Bhfuil go hádaige, bhfuil go críneige, sin cé scóir le fada ag Cill Dara. So an scóran is cool agus seachúnaí déag an dó híineag se siúraigh go dtí Sam Jordan. Ó Sam Jordan bhfuil fáildínta an sinne Sam Jordan agus cicsaíar tá go chun na mí caiisteáil siar pís beagal. Níor duine sé éis le Ciarán ó Thaobh ag isteach. Cé dtíana sé. Cínte duine beáil le an pas thuairt san chun le bhád. Bhfuil sé isteach sa spásaí mar sin héanach. Ní héic bíonn sí amach go bhháil chéad tíobh siad bhíon amach go bretas go Dara sin agus seocha bíonn Cill Dara a loghine go duine a níor chuidir eisinis le hobsúd a ríist agus ceadíal sé leis i gáin seo bhfuilte nó go leor an líorthaide fáilte Daniel Colbert. Sé sin atá díanú na buid head níorthaide agus pas glúte bhaid siúd an nún tras na Páirc in sin agus iad a go loghine go duine ina sé ríist ggéir go isteach ggéir a scóir a stoilm bhfuil an scóir fáilte go tá nád anna Choolaí ar fád an éon dád anna Choolaí ar fád ag Cill Dara débe siad ag cáin sin th bar ar fád agus sé fearad a haslád chola mórin a fuirí sin. Céir a Choolaí na dtíanana fáin i ríist.
Sicher machen wir Bulle, Pulse gespielt schon oben nach der Berti macht das hier, die macht wie Tal in Kilinior, nach der Nier heute schon gegen sich zu gehen mit John Hart. Schau auch in Condemned Me, John Hart in der von Keen. Hier heute gescored, hast du gut zu gehabt. Hier wird auch nur vor, macht gut Dean. Das ist Pass für den Sheridan Conchen. Schau auch in Fahrer für den Pointer Ball Cormac Smith. Der erste die Harken. Die Block heute Harken, sie geht zu machen die Linie, kickt die Linie da. Condemned Me. Shear, ein Shit, die Sam Jordan kommt mal an der Party. Schau in Keen Commons, natürlich ein Pointer Shot, Trail und Jaymon, Sheen, drei Ball. Schön auf den Glote. Etwa Keen Commons is finished. Van de Dash, pretty raw fully in the east. Art fully in the father Keen Commons. Keta, Fanta, Hartair, Cedral met Laighean machine. Uit de meteen, dus Naomh, raw fully in the forward. Hien een hoogteek, hien, doe 3-teek, schön 9-teek. Dus raw fully in that truck. Dus een dolfientje shot, wel niet een koffer hard. Hier. Sicher macht Bultin, hier nicht kann das Cedral nach der Schirasch da kommt der Mhí. Aber schau geniert. Weil er nur gedele. Fahrstelle schön. Die Tor in der Rost steht da Chance bei der Goal für eine Bele Goal. Ja den ist Blocker der ist ganz gut. Der Goal hat nicht gelangt, der Peile ist gekommen nach Bele Jago. Jago macht Chance Commons gehört. Den Touchen hat der Grasland Commons. Aber es nicht. Die war nach ein Goal in der Wall. Da kann in der hin hochdeck. In hoogte doorkaartje, cool in de one, het dus kaart is 3 met Laighean machine, de heftig Fátharta, zeker mag le Bulle, Ali Carol. Vader hier voor de stecheltje, Aquatinium Kenny. Uchi Pukig aan de palen, Neil Generator, Tixera Machapan, Agashot fucking Condemned Me. On hier voor de Russian Char, let Condemned Me, Augustashi, in Chinnik Craobh, that's a Spórt for the Shigati, and Far for the Dolphins, dead in 3 feet, dead Commons, and hier voor de Bullenchest and Chinny, and this Shane Callahan, Cadinus Callahan, and hier voor Trasna, for the Chain Conchin, August Tashi, Stin Chinnik, Adam Douche, Steph, piece of a balloon, and hier voor Katakop, hier voor Katakop, William Arthur, Cill Dara, called in Chinnik, was kicked off with Cill Dara, cool in the one after, he in the hot day, like door cardiac, August, feel on the wall, movement, the top after the machine, Shohogin Cill Dara, and Shagall in Yumsi, on your hood, and up show, they will fall into Chin, top fall into Ed, Daniel Colbert, kicks here on. Kicks here Cill Dara, passionate, couple movement, the style of Manish. Daniel Colbert, Rothliff, Imini Eget, on Raytud, who caught the Dovan Shaw. Raytud is schreeuwen in de star, Reynolds, een lang goede korte beat of wat Sam Jordan. Kicks hier on to Daniel Colbert. Colbert, kort op de nikine passen hoort, niet alleen, ik alleen passen hoort wil. Had je op je zien bij Belgisch. Colbert, vader in de kind. Nee, dat is niet alleen, is het toch? Skillish Fati, Skillish Nadi. Kan gewoon toch sterkste Spórt en Chin is de meer hol, Cadinus is gigantisch. Min de Machi, is de sterke Chin. Will fall in dan, Neil Generator, chance to score. Will to go hard, Kerry will Chin, that she had it last one. Agassi for take Colomoren. Goed in het in de voorde reist. Hier in de idee. En hij doorkaart hier. Nu met Laighean heftig Fátharta. En hier voor de rest Sam Jordan. Agassi Sam Tastel, Condemned Me. Sam Jordan is hier goed, Ciarán in zijn kantje. Die verandert gestart, Ciarán O'Hare. Het zo'n jenisch, kinderen op Laighean, Tráchtaire is John Harkin. Cadinus Harkin is gigantisch. En hier goed ik gevoel. Als je hier terug hebt, met de hertruentje, en hier goed ik deel aan de parket, als je volse gimmer, een volse tastel, Harkin en Chin, dat wil valt in tegen de hier uit. En hier wordt kun je raden, Agus kicks hier het aan, Cill Dara hier naar jij heen gevaard, Agus wil dingen akkoop het halen. Hoor jij je tastel een verder park, je bent real aller. Dan Raytud Cantonish John Harkin, John Harkin Rudikin, dus een Raytud. Ter die innocent Raytud in shot. Leathcheannais nu met Fátharta. Je kunt zeggen hard, maar wacht, je kunt zeggen licht.
Liechto. Edinus. Kick Ciarán go Cill Dara. Daniel Corbett leis an Leathcheannais. Bei chéad scóra le heirbh cinneúnach. Maar bij zo hier zien we nu met de Brische aan verschillende nieuwe politieke tonnen sterker komt met die fouten kon de enemy is kon een Markel Sam Jordan shuffling kon de enemy Rolle die niet kan die in de Chicago Corbett en Polish Texas Spórt en hier hoort fouten stil ik denk dat dat zich de Chicago was op en neer op die ik Cill Gallagher de shuffling en maak le Cill Dara Rolle en de dingen Het is Ciarán sin acu, cynnig Ciarán fellin seo, ni cys Ciarán trast yn y Páirc trog di bin Ryan. Ond ni hwdig bin Ryan, ta lwys ffyn ffa'r sio, ma o'n tal o fi hyn, tastil ys gyffoliach. Ni hwdig, cynnig Ciarán ni hwdig, mi'n Ciarán sin i. Agus i gwyd di lwg mori. Trast yn y Páirc hain Ciarán ys i gan sin. Ciarán pys y begalin ys. Nw'n yr ti wel, agus cynnig Ciarán ni hwdig, tam catin, 3.8 second. An Brishan, Achuli na dyn y ffordd. Nôr yn i'r hwyd chwynel, ta synish ag cyn mi gefyd. Cael mor ord oes cyn mi gefyd ystech gyda fan na chwn dŵrin yn ras da wargol. Agus sioch o gyniad, wyl chance y sgor, bwylt o hard, bwylt o crin, yw hanyd drastan, cwlin yn sin agus cefwyd Jimmy Lynch. Jimmy Lynch na sigolin, tri chwli na dyn y ffordd. Nw med gynnal bysir caetib, niac yma cynt, clar na cynt dam o chwrs Ach ta, nw med o caetib. Sioch o gyniad cwl baile, Finn Moore. Tíf sioch o ffordd hens Finn Moore, sy'n ni hwyd. Finn Moore gael anarhawl tan er yn sy'n eich fach ond yn y mi Sean Delaney, ag y sioch o gyniad con yn y mi. Ond ni hwyd yn siol le Sam Jordan. Sam Jordan, agos yn ni hwyd ag i gyffoilach. Cedyn yn siol leis i gawnsio. Bwylyn siol tras ni gyda John Harkin. John Harkin gyda ein impla, triol siol off wynt. Bwyltig John Harkin, ta si bwyltig o dynna ag John Harkin, agos y mŵl o'n gawnsio. Mae gynt i cynt o'n byd eisiau dod gyda reit oedd eich ta nhw med agos cwig o second o sy'n anna sy'n fe caet inis. Nes dyr eich ta. As cic ymach o fes on gyd Charlie Cavill. As gyda sy'n cael sy'n ffader, nhw'n cedd un eisiau. As gyda sy'n ffader y tîm hal gwn ffordd Ceg a ffysi, bysdyn nhw os ffordd eisiau Cill Dara o wedi wan ele. Stach so sbos a hyn sy'n eisiau gan sy'n ag sioch o gyniad. A halo yn y gydyn inis agos Rory Murray. I gymryd i hwyd y stach yn sy'n. Chance score le bwylt o hard, gech i wyli can, sy'n y mw, ffordd un, agos ni hwg sydd yn om. Si cymach le bwl i gwl body, diffyd i sio Finn Moore. Diffyd, agos a'n diffyd. A rwy yn y Cill Dara. Ta Jimmy Lynch i mi hyd yn ffordd. Jimmy Lynch i mi hyd yn ffordd, sy'n e'n ffardd fwyr y pwynt i dere. Cort y bwy ffordd. Sy'n ffrysyn, Wel, sioch o gynnu si gymach le bwl i gwl body. Bwyl tigyn, mach o lor yn y Páirc. As i ffaith i'r eisiau sioi, con dyn y mi, gyfer lo Páirc Paul hyn ysi. Cic sir, bwyl tigyn, cael mor myd y hard, bwyl tigyn dach y droch, y tosi e, egi cei, o ffos i oen i mi galan, tas ag ysdim el o hwn. Gyd i'n siol eisiau gantio, yn sians ffos beid i'r egi, con dyn y mi, a cic sir, ysdech ag o, treol y siad pwynt, tan cantio'n bwyl tigyn dwna, agos ta cic sir, ysdech ag o mar sy'n hyn. As dyn cool mo hobos doi, beth i gydwyd i si can sian mach ni, et sydd i hwrt ymach. Ni et sydd i hwrt ymach gyda yn stwa môr. Tan ta mo vilt, ta trid nhw med gylemri. Cart y bwy yn ysbont ag yn reitwyd. Yn sy'n. Driel sydd cool esio. As dyn cool, John Harkin. Driel sydd cool. He's a kind of character. He's some kind of character. Standing very usually real cool that shot. He need to be the day. You know, what you story. Must do chase here. We're going to rate it. Can't tell me that Fanta. You have more than Fanta. Shot again. It didn't shot. Ooh, she puts it hard again. That is that's not. So I'm going to make it go and rate it. Wrong me. Couple of immer tell on. I can't know me brush in the again. Och, hoe die tijd in de voordeel. Hier in de fiche en hij door de koetje. Charlie Carroll, die neemt even in de schikje gemaakt. Door een kleine sheet. En ze mag in Chini. We sturen ons voor de rest van Cill Dara. We schaffen niet. We lopen nu goed in de Chini's. Maandje scoren chop. Shin. Shin in de mail goed. We chance scoren op. We maken zo niet verder de had slaat.
Líonse traslan seoí. Bailte go hard tá canchin chuid mú stoilm at 4 agus an réitúd bean bhfuil dúir tá na chugnú mé breise in líige. Fin mór leis í cumach. Sinné tá neadóg durnach sé tíag réitúd agus bua staúlinn seo ag Cill Dara somáile hína fiche an I dómh cúteag á chúlíní bhí an sa deire hín fiche sin fiche sa trí agus dómh cúteag sin fi sa hín bua iontacha Cill Dara cluiche hantaine bh chaid fad a bhín seo an tróna seo ach mar sin éon tá an teise dínta ag Cill Dara iad saniste sa Cluiche chug an lein fiche gon bblion seo agus an scór deire as Páirc an tred nó Cill Dara na butirí cúl agus fi cúlí nach siúd chun na mí áthúil agus chúlín téag agus weimse go so éman tróna má. Real sessionally. Steach's boss chun chuig Cluiche chance score. Bailte go hard agus bailte go Crean agus an score fighting sinna Jimmy Lyons. Chance score beidir an Jacob. Bailte go hard steach an hole agus Coolín fighte ag bin Cockery agus California Ash chum an Coolín. Hakin steach's boss beidir go chance de Holta chance Coolín kinte agus Coolín is tíim sin ag farníomh colm ceile chum go Donahu ach sí cema. Steach sin beidir go chance score bailte go hard ag vertéis ag steach Coolín canchin. And it's Aslan Tashi, and it's Aslan Coolín in chin fighting on more meal to hard, Traslan Cool, can on the hunter to meal the whole Cole, that's what she did if that's a goal, so I love chance busy Jimmy Lynch. Looks like a hard Jimmy Lynch, Augustin, raw Coolín in to Jimmy Lynch. Michi capture Emmy go for Stephen Cal, chance to score again, looks like a glow take it, August Bolton had it last on again, Anna Coolín, An Mhí. Dat han garne daar is gedi goed. En passer straks spas dat de jogo wint. Mí chin up go chance score the sequel to the Cluiche. Had it last on Nilsson. Tegen Jarne schep. Dat ze al sterk gevoel. Dat ze te sterk gaan raken. Dat ze dan rollen. Had it last on zijn naam Coolín er vaat. Ik kan een Scanlon en John Kelly. Zo goed in de shit chance beetje de score Jacob. Bailte go hard. Bailte go Crean. Je given Boyle. Agus tá Garna leis sa chiníar scór tríal an sé réanús bult an ard ag útíán Coolín ar fad ag Jimtí Rushatí mugun stúa nírá tána fórdéan chóscó agus Daniel Corbett bailte go hard ag seod agus tá Cill Dara bailte go cín bhí dhéad an chluife seo an pointe sin ag Corbett agus inis féidir a chúl istíonn seo ag Donahu mé a chóil Craobh agus a chóil ar fad ag Cormac Donahu sti mé hol beidir go chance mé hol te hol á si cuniana de caní Cill tan réitir a kickéid ce seo kickéid ag Cill Dara chul hórta tá seach gon Jimmy Lynch nach seán go deo steach goin an na hangri anna kick lálar al chun cín bhfuil lálar tá ní suas tá sic bhfuilte go hard ag lálar ceach bhfuil canchin anna Coolín ag lálar agus inis tá bhar na méidir go dtí chead a Coolín agus hí sa spásan seo Gedín siiste mé a chúl beidir go chance scóile bhfuilte go hard ceach bhfuil canchin Coolín eile ag Cill Dara agus tebli se il cinnín jór as was mé begul chance mé a chúla te chúla tá sé splití go hí hí sé búsceach nó ná na bhar na leidú bhfuilte ige ceach bhfuil si breann si gúil síán agus tá síán agus tá Coolín bhí áfa te John Hackle sinige agus í inis ag agam dús tá stechan seo chance beidir a scór ag Cormac Smith go hard ó Cormac Smith agus Coolín ag go duine ina siríiste ggéir bhfuil isteach ag ggéir a scór stoilm bhfuil scór fáte go tá ád Coolín ar fad an éon dád anna Coolín ar fad ag Cill Dara débh sé chammant a tríal sé puinte seo tríal an téimáin téimh sin ar fad sin lá Coolín glóte ar fad ag cín Collins agus seans beidir a chófiúháinna mé a chóil ge dtíana sé bloáil a ríos gon scóig ag na Coolín ag ní sin láta go hélas go hamlánach bé geagach seans Cummins go hard an canchin ar i graslan na Cummins agus inis dílánach ag Coolín bháil dín tá níla de a réiteid chance scór bhfuilte go hard ceach bhfuil canchin tá sí head i graslan agus í fáte Colm Moran
Áchhacail agus seo chuganiad bhfuil chance a scór builte go hár builte go crín bhfuil Hanna Drastan Cúlín in sin agus céfuirí Jimmy